UZimdollar uganile unkosikazi womuntu okokuqala ngikwazi ungamhloniphi ongangoba noma yena engakwenza lokho akwenzayo mina ngikwazi ungamhloniphi yena ngoba yena unkosikazi womuntu noma yena engayenza lento ayenza kumina ongangoba mengantshela iqiniso mina uZimdollar emsakazweni ngimbuzile ngomsombuluko ngathi mina uyangita lapha uZimdollar kumina wathi kumina wena msunu kanyoko mina uZimdollar ungithuke ngoma wami ngasho kuyena ngifuna nonke niyibuke lento niyibuke ukuthi lento ngaphendula ngathini kuyena mina ngifuna ifundwe nina nami ngifuna niyibuke lento wathi kumina msunu kanyoko ngathi mina kuyena akulungile dadewethu kodwa ngelinye ilanga uyolizwa iqiniso ukuthi lithini ngoba njengamanje awukafuni ukuzwa elami isayidi kodwa lenhlamba ayingifanele mina njengoba ngazi ukuthi mina ngumfowenu igama lelo engalisho kuyena angaze ngimphendule ngenhlamba mina ongakuba mina namanje ngisamhlonipha kodwa yena uma ekhombisa ungangihloniphi angazi yini edala lokho mina okokuqala lapha uma ukuthi uZimdollar yena wayenenkinga nomthandeni ngamela ngitshele mina uthi ncushela angithandi umthandeni landla emcimbini wami mina okokuqala into engiyenzayo ngithi ngiyenza ngoba ngazi ukuthi uZimdollar umother of all zonke izingane zakhe kumele zenze ayiphathe ngendlela eyodwa njengoba enodadewethu mina kumele ngimkhafe uma ngisuka ke stage kade ethi yena Fuseke sengiyakuyena mina ngithi mina Zimdollar uyi public figure wena ukwazi ukukhuluma nomuntu ngalendlela okhuluma ngayo okokuqala kunabantu la bese sifuseke wena esho kumina mina njalo into engiyenza ngisiza yena njengomuntu wakithi kodwa yena mina ngiyinto engelutho kuyena anginankinga ukungabi lutho kuyena mina ngiqala ukusebenza ngemother of all mina ngenza kwethu imicimbi eminingi ayikho imicimbi engasebenzi kuyona kaMaskandi ayikho imicimbi engasebenzi kuyona kaMaskandi kodwa ngenza kwethu uma igama lami lizophathwa ngalendlela liphathwa ngayo ngisho obaba abafowethu obhuti odadewethu ngeke bakuvume lokho uma ke ngenza kwethu mina ngingafanele ngikhulume ngento ehlele mina kumele kukhulume bani elabale ligama lisincushela ubani okumele ayidefend kanti kakushola nithiwa umlomo ishoba lokuyiphungela ngenza kwethu bengikuningi kakhulu bekuyilokho ebengifuna ukwazi ukuthi uZimdollar mina kangihlonipha akagcina ngangihloniphi lapha emcimbini wakhe ukuphindile wakudala ukuthi mina ngomsulu kaMama wami akunankinga ke mina lo msulu akhuluma ngawo ukababa ongangoba lo msulu lo yana akhuluma ngawo yena njengoba ngokababa ubaba owaziyo kwamina ngiwazi kodwa ngenza kwethu kwesinye isikhathi ke kuthiwa inhlonipho ibalekile bafowethu anginanxana umuntu mina kuMaskandi futhi akekho umuntu engoba nenxa naye mina mangiphathisa uhlelo ngisebenza ngendlela ekufanele ngisebenze ngayo naye la ekhona noma kuthiwa ubuka lo live noma ngabe kuthukubi ngiyafisa ngane yakwethu wazi ukuthi mina into engangilindele ukuthi wena njengoba usuwenza iphutha wathukele lama artist phambi kwabantu abathenga amathikithi bavota bezemcimbini wakho iblame uzoyishifta kumina ngoba mina mangimbuza ngithi mina uyagadla emsakazweni ngimbuza with a smile ngenxa ukuthi yena ngifuna abone ukuthi mina ngikho la ekhona yena uyabo uma ngingekho la ekhona yena ngifuna lento yena ayilethe kumina kuze yena abe covered ngokomsebenzi wakhe but yena wahluleka ukwenza lokho wakhombisa okukhulu kunalokho akwenza stage phambi kwabantu okokuqala mina abantu bangihlonipha kuMaskandi mina likhe artist engangihloniphi